En yero berpendon beramal kapur. Ya semen berjam kedua lalu Kaburam haupa berhakum bermen sim bakuit. malalong pangkong cerita prabu En yero berpendon beramal kapur. ya semen berjam kedua lalu Kaburam haupa berhakum bermen sim bakuit. malalong pangkong cerita prabu En yero berpendon beramal kapur. ya semen Kaburam haupa berhakum bermen sim bakuit. malalong pangkong cerita prabu Haga kerteng pa prukun pada mesin baku Amen. Kok pa cumi Upah kami kalau kau bakuit kalau pencumi. Kanuan kahima cumi kalau kau mencumi haka kita kumba kami. Kaayang Minta kejimbang cumi kabalasmi. Padma api yang kita keringkan cumi. Kumbang dengan kibalesmi Padwadi yang syakatim bersoy. Andre tebalai mina kabasmi. Amen. Kublai Maria kepada kecilai putra dan berpahala kekuya pada negeri pada kekuya sopo jompa Yesus Maria pakuy kumi jompa doa na benda cungi kinabo benda berdoa berciam cungi amen ngangit Hau bleu pa beren borbaro manangau kapne berkekendau pada Yesus Kristus kun mamargai cungu Utrai cungi, ya bala una mensiang bakwe, ya bala kana kapaniya tesoti, ya bersyai dengan baku Dios Pilatus, lasanat namanya budaya berladabiawu, ulaya syakibaya, hagasni kabalay ulami pada kibaya, ulaki usyapaning usyong syakamon bleu pabadan borbaro, nangtauan pagambisyarat ibay berkibaya, yang yedam mesin bakuit ha kabalang katolik bakuit ha jisem bakir kuit ha jima yakipo para kajimi par kado para kajimi bam cukur amen kok pa bum cukut ngatarba hame kame berkasnam kame sin berkajing play ukun baide cumi utrai kendrat cumi Yesus Kristus padbiana kebentar di pop cumi padjam keperte barakawe Namar ke jing ashtam kodit satu. Doisne yangi beria keperte barakawe. Namar ke jing ashtam kodit satu. Doisne yangi beria keperte barakawe. Namar ke jing ashtam kodit satu. Doisne yangi beria keperte barakawe. Namar ke jing ashtam kodit satu. Doisne yangi beria keperte barakawe. Namar ke jing ashtam kodit satu. Doisne yangi beria keperte barakawe. Namar ke jing ashtam kodit satu. Doisne yangi beria keperte barakawe. Namar ke jing ashtam kodit satu. Doisne yangi beria keperte barakawe. Namar ke jing ashtam kodit satu. Doisne yangi beria keperte barakawe. Namar ke jing ashtam kodit satu. Doisne yangi beria keperte barakawe. Namar ke jing ashtam kodit satu. Doisne yangi beria keperte barakawe. Kupabum cukut Ngaterba hame kame berkasnam. Kami sin berkecilong beli, ukun baile cumi, utrai kendrat cumi Yesus Kristus, padbiana kebentar di pop cumi, perjaga berte barakawe. Namar kecing syasy tembakau desa jungo. Toi senayungi barika pertai barokawe. Namar kecing syasy tembakau desa jungo. Toi senayungi barika pertai barokawe. Namar kecing syasy tembakau desa jungo. Toi senayungi barika pertai barokawe. Namar kecing syasy tembakau desa jungo. Toi senayungi barika pertai barokawe. Namar kecing syasy tembakau desa jungo. Toi senayungi barika pertai barokawe. Namar kecing syasy tembakau desa jungo. Toi senayungi barika pertai barokawe. Namar kecing syasy tembakau desa jungo. Toi senayungi barika pertai barokawe. Namar kecing syasy tembakau desa jungo. Toi senayungi barika pertai barokawe. Namar kecing syasy tembakau desa jungo. Toi senayungi barika pertai barokawe. Namar kecing syasy tembakau desa jungo. Toi senayungi barika pertai barokawe. Kupa bamcukut Ngatarwa hame kame berkasnam. kami sin berkecilong blay ukun baile cumi. Utrai kendrat cumi Yesus Kristus, padbiana kebentar di pop cumi, perjaga berte barakawe. Namar syasy tembakau desa jungo. Doisne yangi badbaroha
Nama Shashitam Bakodi Sajogu To Isneyangi Babaroha Perte Nama Shashitam Bakodi Sajogu To Isneyangi Babaroha Perte Namadi Shashitam Bakodi Sajogu To Isneyangi Babaroha Perte Koppa Pujukur Natraba Kami Berkasna Kami siya marcinlong play ukun baile chomi Udrai kendrajumi Yesus Kristus Panbibian na kabandali po chomi Berjaga berte barakawe Namakani Shashtam Murisajam To isneyangi berdagi papang kibashito 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 Natarwa kami berkasna Kami siya magkiklang play ukun baile chomi Utrai kendrajum Yesus Kristus Panbibian na kabandali po chomi Berjaga berte barakawe Namakani Shashtam Murisajam To isneyangi berdagi papang kibashito 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 Blay Beranwar ko blay bayim chunam To isneyangi berdagi berte barakawe Ko blay bakwit ko blay beranwar ko blay bayim chunam To isneyangi berdagi berte barakawe Ko blay bakwit ko blay beranwar ko blay bayim chunam To isneyangi berdagi berte barakawe Kalitani juga isne jimblay Ko jing isne jimblay bakal soina ka sadem pabam cukut To isneyangi berdagi berte barakawe Ko jing isne jimblay ka buram bakrautam Biaro ya ka jingrao chongme ka jipap ngasanya hami Ngashanya hame Ko jing isne jimblay ka jing maya pamla shampang Ngashanya hame Ko jing isne jimblay ka umpale bakal soina ka jing maya tuka trinti bakut Ngashanya hame Ko jing isne jimblay ka ba amla ban shampang da ki breune da ki angal Ngashanya hame Ko jing isne jimblay ba mi ka jing embat ka jing kemen Ngashanya hame Ko jing isne jimblay ka ba kam kor ban ka beneng Ngashanya hame Ko jing isne jimblay ka tolong ki kam phala bar ki jing phala baro Ngashanya hame Ko jing isne jimblay ka ba kam tupe ka pertei baro ko we Ngashanya hame Ko jing isne jimblay ba wan hiya sa ka pertei ka dur ka tin balawan nung do Ngashanya hame Ko jing isne jimblay ba mi na ka din mong ka no do jisu Ngashanya hame Ko jing isne jimblay ba don pok do no do jisu ba dab ka jing isne kam tami kinong pok Ngashanya hame Ko jing isne jimblay ba don ka yukaris ba khut Ngashanya hame Ko jing isne jimblay ka ba sengi ka balang ba khut Ngashanya hame Ko jing isne jimblay ha ka baptisma ba khut Ngashanya hame Ko jing isne jimblay ba pen man hok yangi Ngashanya hame Ko jing isne jimblay ba sanrani ka jing em jongi Ngashanya hame Ko jing isne jimblay ba kdop yangi ka tam hatmir ka jing yap Ngashanya hame Ko jing isne jimblay ba ayangi ka jing em ba ne junom
Ngashania kami. Ko jing snei jing blai ba dor ka bat ngi haman ki banta ka jing em jong ngi. Ngashania kami. Ko jing snei jing blai ba ya da ngi na ka ding tu chok. Ngashania kami. Ko jing snei jing blai ka atia ka jing kala ka ba mot ki nang pop ba e du not. Ngashania kami. Ko jing snei jing blai ka jing lo ngo ki angel bat ki bom shempang ki ru ko. Ngashania kami. Ko jing snei jing blai ka jing bom la shempang ya ki jing maya u blai. Ngashania kami. Ko jing snei jing blai ka ba sei ngi na ka jing jan char baro. Ngashania kami. Ko jing snei jing blai ka tolong ka jing sok bat ka jing kemen ngi. Ngashania kami. Ko jing snei jing blai ka ba khot ngi na ka jing suda sha ka jing im ba shisha. Ngashania kami. Ko jing snei jing blai ka ba kan thope ba ro ki mati jong u. Ngashania kami. Ko jing snei jing blai ka pan snget jong ba ro ki jing tau u blai. Ngashania kami. Ko jing snei jing blai ha ka ba ba ro ni yo jing isnei. Ngashania kami. Ko jing snei jing blai ko jing tingen ba tiang ya ki to ki balang am sem. Ngashania kami. Ko jing snei jing blai ki jing karmen ki to ki ba do jing karmen. Ngashania kami. Ko jing snei jing blai ko jing jatha ki to ki ba shem jinjar. Ngashania kami. Ko jing snei jing blai ko jing pelat na ki khlam. Ngashania kami. Ko snambat ko om bat to ki no chung ji su ban nong ka thame ki jing snei yangi. Ngashania kami. Ko snambat ko om bat to ki no chung ji su ban nong ka thame ki jing snei yangi. Ngashania kami. Ko snambat ko om bat to ki no chung ji su ban nong ka thame ki jing snei yangi. Ngashania kami. Father, Son, and Holy Spirit, we praise you, we thank you, and we adore you. Thank you, Lord Jesus, for being with us all throughout this day and bringing us at the close of this day. Thank you, Lord Jesus, for all the blessings which we received from you today. As we are in your presence, we place before your Holy Catholic Church, Pope Leo XIV, all the cardinals, bishops, priests, religious, and faithful. We pray for our diocese, our Bishop Wilbert, and all our priests, religious, and the faithful. We pray for our retreat center and all its various intentions, and all the forthcoming programs, the Bible Convention, inner healing retreat and healing services, and all other programs of the center. We pray for our fathers, Father Joby and Father Nicholas. We pray for our parish and all our parishioners, especially those who need our prayers, and all the forthcoming programs of our parish. We pray for our school, our teachers, students, and their parents. Loving Jesus, let our presence in these centers bring blessing to the people around through our very life. Let many may come more closer to you. We pray for all the sick and the suffering, especially all those whom we promised our prayers, and all those who need our prayers now. Extend your healing hand upon them and heal them from all kinds of their ailments. We pray for all the childless couples and jobless people. We pray for the young boys and girls who are searching for their life partners. We pray for all the youth, those who are addicted to drinks, drugs, mobile, pornography, sex, and all kinds of bad habits. We pray for all the travelers of now. We pray for all the people, those who are suffering because of the natural and man-made calamities, because of the heavy rain, those who have no shelter to live, those who have no food to eat. Give them, Lord, ways and means to sustain their life. We pray for all the persecuted Christians all over the world, especially our brethren in Nigeria, Damascus, and all the African countries. Our people in Orissa, Gujarat, and all our North Indian states. Be their support and strength, Lord, so that they will bear witness to you. We pray for all the terrorist groups all over the world, those who are disturbing peace and harmony in the world. We pray for the warring countries, Israel, Palestine, Russia, Ukraine, and all other countries. We pray for the people, those who are the innocent people, those who are put to the jail. We pray for all the children, those who are wandering in the streets, those who are no one to look after. And the people, those who are children, those who are kidnapped, abused. We pray for all the departed members of our family, our congregation, our parish, and all those who are no one to pray. We pray for the people, especially all those who are joining us in this online service. We pray for all those whom we promised our prayers, especially our dear and near ones, our family members,
Once again, surrendering all our personal intentions and all those who are joining us in the online services and all the people, those whom we need our prayer now. Surrendering everyone at your feet, asking your mercy and blessings upon them. Once again, we raise our heart, our hands towards you, and we praise. Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, Jesus, Kaburam hok pa berukun badam sim bakut. Adi roh Yesus Kristus.